Kopi senangan kumating sanan kepiruba insan pakawagu hiti id bagian pembelajaran boros kadazan dusun. Mempai daga yaku I mengingat velta jaili, baina misingila takau kamayanda suai kanta desuai, napa di peguluk pa, misingila takau kamayda puralan boros kadazan dusun kia, tata bahasa kadazan dusun. Baina napa nga renai tanda tinun turu boros kadazan dusun ka, tinun turu tinaru kadazan dusun. De ipin singilay takau anu kopya iti tinunturo ditikia. Anu iti tinunturo kumaisa tinunturo na paditinga kakamot posarili peralatan yang berada di persekitaran kita kade. Kumadua nawansay mantad tau sandad posarili tay ke kakamot dinapakai diperbuat daripada sumber semula jadi di persekitaran atau daripada barangan terpakai kadik ya. Nagi kumatalu winansay mina maguna dalangan iri na kamayan diteti nunturu tun nano mantad ulak de tunturu ini tu jari winansay mina maguna dalangan dicipta dibuat menggunakan tangan kadi iri na kamayan deti nunturu nagi kumaapat kiguna dari kapasian. Nah, semua yang dicipta intan sana napa di tawan saya dat tulun nga hara guna id kapasian miampai na ngawi iti tinunturo kia. Lagi kigatang dari estetika kainusan tu ogi nga kamayan berarti nga mempunyai nilai dari aspek estetika dan juga kesenian. Sebab napa nga ogi nga alawak kadi menarik. Lagi katilambus papa kita kobasanan tinaro yang paling penting nepet apa salah kapia nga papa kita dat kobasanan menunjukkan kita punya kebudayaan kadi. Lagi katilambus hara gatang creativity inovasi. Lebih aponsel iti dapat kakamat ngawit tinunturo diti nga hara nilai dat creativity dan juga inovasi. Nagal ka BM na pa nga no ka BM craft tangan BI na pa nga handicraft kadik ya iti nakapiya kamayan diti tinunturo may tako ka ilay katilambus nunu ngawi iti tinunturo dahil tinaro takaw. Okay na hara ano ila singka kumbala ko kita ila na pa nga iti na pa nga nombor ka isa gisam ka apat wakid tadang barait bakol iti na pa nga nan kumay kategorya isa slide iti sabab tu arang abya barait kya sabab tu kamot sandad pasarili na pa dinaguna nga tuay tay ke wakaw iti na pa nga sejenis rotan tuay na pa nga itagaya wakaw yang har nag-iit kada wakaw daw kya digunakan untuk merelit ke menyambungkan di bahagian-bahagian memansay dilat tinunturo ngawilat megala ka wakid tadang garanjang ke nagi haraot bahan kakamot mantadat kulit pun ke kulit da kayu man pakwahila pamaban meda amu orwal salat da sayra da mamaba kadi hudi it hila itiwaw pakwan dila garanjang har nagi kulit pun kya nagi katilambos hara nan guna pering tay ka ulu ilan at kakamat dit apa sala kapya kakamat utama bahan utama dat mamansay dilat tinunturo megal ka wakid tadang barait bakol sesuai pa nagi B kakamat napakai di mila gunan na panga polositik tay ka nela na megaliti iti na pa nga inovasi mamaguna polasitik di peralitan id wakaw-wakaw iunan guna hila mamasay da garanjang tay ka wakid managiharan nagi anelan mentak mamasay da nula bakol kaya piyanan da kakamat nagiharan at bayna haran nagi dompet kadi piyanan da tusin ilan na inovasi data daw bay na nano mantad konsep tinunturo di gugulo pa minan wansaya ilat kakamat mantad minan say dat nelan kya ilan nga nan guna dila nagi paguna na pa daw nga man babo gantayan pianan da kakamat nagi sa bagi da wawa tay katutungkap
seramai takau tombului it isa-isa kinayanan memalik takau ditit megal ke tinun turuk winasay mantada nelan tay ke garanjang tay ke mantakau jadi ada bawa katahakon kumatulun dit karehan tay ke kaupusan dati hil megaloho di bakul dila winasay mantada wakau kia. Nombor 5 kisam nombor ke-6 pengak raya Om Rilibu. Itina kamayanda raya it orad kepia itina kamayanda Rilibu tu pain budoi iyau nga harana gitulun memoret dilat mita balik nagi ila na patorod nga Rilibu ila na paraya nga ilat pembudai nga tidak pengatu manuda pemerintahan takau sendi. Okay, may takau ila kakamot sandad paserli na pwede na guna nga megal nagi mantad tuay tay kawakaw sama juga daripada waring tay kawulo daripada bambu dan juga kegunaan atau fungsi dia sebagai de pangatap de parai tay kawagas. Pada zaman dahulu minan guna mentok de pangatap menganginkan padi supaya dia punya bahan-bahan yang tidak diperlukan pengak ketilib datang uskia nagi sebagai de persilangan haran lagi guna di tiraya Om Rilibu sebagai de persilangan megal ka persilangan de sigu persilangan de kamat di ketakanan di aya paskia sayur-sayur megal ka kodop kulat man persilangan hila pokon it ada dang datadaw nagi dekorasi de tianan mantok ada babayna har walay-walay tekita ko man guna itiraya Om Rilibu man pasakatahi la talig simin tay kanangga na pala nun na pangaran da talig mandela sa bagi dat pemoging kakitanan iswang da walay kya dekorasi tianan kadi nagi sa bagi da pengiap guna nagi sa bagi da pengiap meda aw alasu tay ka pengiap dat pamagaya da tapoy kya pemurakit nagi nomor katuru gisam kasiyam itina pangamegal kasirong tay ka pinakol golong sesuai po itina pangamnan tu paswang it isa slide it kawasanan da gunan da itinan bagian tinan da tulun kya di bahagian badan manusia itina akamayan da sirong itina kamayan da pinakol pada iman pasandang ilyau kya haran nagi ogalang kya nagi matakaw ila iti kakamot sandad posterli na pwede na guna nga magalas sirong pinasay mantad tuay wakaw kulit pun kayo haran nagi poreng tay ka wulo iminan rilis sa tengah pore mana di wan saya minan watua di minadi da sirong nagi kakamot na pakadi mila gunan mantad plastik matak pemerlit dila wakaw pemansay sirong sebagai da isa da inovasi nga ila na palat pinakal ngawi nga para ngawi bahan-bahan daw pentan tu kya megal ka matada butir-butir dilat gunan nagi hara o golong mantada bosik kya atay ka aluminium nagi kagunaan daw pokopon idulu pengilaglaso tadaw bagi mengelakkan panas matahari yang terik digunakan untuk melindungi kepala dan juga badan kita semasa napa digulu pengak maikara jahila iduma di alang sokopia tadaw kaya teka sabagi dawawa may toko hila isa-isa kinainan hara ita kita takaw di maikal kahila pakan nabalo teka iranaw teka id kundasang teka id mall pusat pembelian tagaya hila id keke harana kitchen wawa tengah kodo magal kasirong dila pinakal dila mantakaw beliya sabagi da wawa kya sabagi da fashion nagi ila pinakal ngawila nagi ila sirong magal kahara it ibay anda undok nga daw guna nagi sabagi da isa kakamat di pakuan itulu sabagi da fashion pakuan di papakitanan da tulun so kya nagi ila sirong dila milan nagi gunan sabagi da kamot dekorasi pemaging kakitanan iswang da walay kaya pasakatan hila id talig harana kita ko hapad gisam hapadam talu harangawi sampeton tangkungan marimba tagong id konsep awa kamay na pwede nga kakamot tinun turo id
ipapahasil da tunik diti isa kakamot tunion kia nga mangku pelembus dari konsep da wawak kami kuna pentingan mata ko intai ti itina panga nu ila sampatan tagung. Oke, kakamot na panga kakamot standard peserli mantad bosi aluminium sabab bila panga sumber alam semula jadi it winonsai da paminan senong da longon da tulun kia manusia lagi tamalang na pelang ila poring di tengah kada lah guna mentok memasai dila sampatan supinit guna lagi memasai sampatan bungkau lagi kayu taiko pun taiko pelod pelod berarti ditinggal koserwan mentok memasai da bungkau. Oke, kakamot na pakai din mila da gunon pengaswai ke pelesitik da pengogot lagi inovasi memaguna da gata baladar kia gunon mentok memongogot da kakamat tunian pentan tu magadilahu disempatan dila tay kagatak lah lagi kegunaan na padaw nga sabagi da tunian ko basanan sabagi da wawa tay ke hadiah sabagi da penakatan da cenderahati lagi da penakatan da isa-isa kinainan itina pertembunan nga haraot round about penakatan da nanti kakala sempatan round about tambunan kia lagi hila sinurami megal lagi sabagi isa kebentuk-bentuk da garanjang kadi wakid jadi ila na nanu mantad konsep diri na dadi dat kiguna de peserli da tulun peserli takau tidak pa konsep da wawa na pahadia sebab tulun na panga gumuot inovasi dia la dadi ginuna na di itit kakamat tunian ngawi diti sabagi dat isa konsep da wawa cenderahati jadi minan say dalongan naraitan nakasuwang nagiid konsep da tinunturo tinaro kada zandusun nga itinapatunian ditinga kotalinahasan penjelasan dia lebih dalam adalah di bahagian tunian kepiakia nga konsep da wawa na panga sabagi di tinunturo. Oke, kiwahap talu tinunturo tinaro kada zandusun inilan tako da bayna kada zandusun dila iti nangawi tinaro kada zandusun isuang da beras kada zandusun kia. Oke, harap ahopod talo wakid tadang barayat bakul raya rilibu sirung pinakal golong sempeton tengkungan marimba tagung agumo pasuai nga hila na pa nga mantakaw ila id timpo daman talam mila tako naging mangintang hila id Google, hila id YouTube, id nangga na po Facebook harap tinunturo did tinaro takaw tinaro kada zandusun murut rungus hiti id sabakia ilunday ngay harap naging awi at tinunturo dia sendiri itina kailan man tadaga pasigoto may kinangaw ang minisingila may padaga ka piribata ko kawago itimpo tumental ponsikaw